Jo Emma Makwaba eba Kumaru TV so sabe wo he wo kire na nonson aba pa hosima abiasa mienu ewofia ha sei ebesan so amakwaba bi bisan se yasan ene wo adi ehyiamu dwumadia wani go so a wo hwe time with Muhiz Heba Dr. Mohammed Isa Babiu ne bre na aso no se de bia ne da ya na oye no abra wotenasia wo hahama kancheche yesechete wadi wuyi sankofa so yenchirinti doctor we nko ano man ga na mu ade wotena kasamfo nyini so anase fidie bia so a wo boa ema hunhun hahama se de yesi efa eyo no anase se de yesi fa so edisa ye ho yade wodi hahama bebre ba fi mu na oyene na duso hahamanim wo kyerkyere hahamanim na dwuma poten kura na hahan no edi so wa mo wahu enti enya fidie ni mfiri ase ne ka kyerɛ mu bi sɛ Dr. Mohammed Isa Babiu doctor na wotena ase a na ocha haban kwa no ne bre na aso no watena ase enti saa bre die sɛ de kan no enya fidie ni mfiri ase papa yi ne di ahyiamu no yenya faso bebri na afiri ne ho yenya faso bi te sɛ banche haban wo se eboa ema etimi tete awo kora entem ebia na opa awo anase wa awo no wo boso kwan a obefa so na watete wa awo ntem se de be ya onkofa enurunu bi nom na daachi bi enkohaw no wa me hu se banche haban ya ade a ebetimi aye ana banche haban na so ade ebetimi aboa se wo anase mobro ukọ baabi na omukotu gu so a ekwan fa so na wasi won ano kwan eni o ma bebre na on yesunya ene nso bi sunya ade bebre ofi ase se de bia ya na me pese me ma ba ko sentia wodi na ye she twifi nkomo twetwe no ase no Dr. Mohammed Isa Babiu ma na ba ko sentia bi wo ye obi a yekọ wo no ahafugu e ba cho me kire Esunafo South District ho ene wo papa yi na ye wo papa yi be se na wotwe be miensa na nya ade se nofo o mani bia utimi no ekoba ase kantete ni nyina nim sese obi ho dodo no ana obi ho mfa no a ya ne ye de ne ko obi a sebe wo ya ade wo hahama ho na wokọ Esunafo South District a konfo bi o ha na odi ba na ye body na ne frɛ no konfo je via na se di gini e konfo je via na konfo yi e na ye de abofra ku hu no se sei na abofra ya wo no be na wotwe miense ni nya de se utimi no nofo ana utimi di aduane bia na nsuo papa ne je no anokwasem ne se odene ma ne yire na ne yire nso so nya de se wawo nso odene bo ne bopia no a we de perifo mani mu na obo ne we chire se papa no na se ya hye no nkom papa hye no nkom se obenyini aba ba ye kramuni kese na emu maame no papa de omo ya asantini edi na wote bi se Isa Babiu no na se ya asantina kramu kakra na emu papa ne ka se obenyini aba ba ye kramuni kese e wo man ga ha die fa edin Isa entom na edin Isa no ase kire ketewa bi ne se papa na na se konfo je fia no wa afuku na akomba na akom gidi ba ko na motia ba ko bi one so eba ene na ba bi friend Isa wa bodam kro be sa ya de nam so modidi to abofra yi na nei abofra no etu kwan ekwa asante achima kura ase kusua hahama no akokora no adi fihia be se aduokron ne akiri wo kusua no wo ye Mozama Christo Disco Church so fo pompa usua ama no papa de chance no ni baba ma wo de ne hahama nyina hyira so de ma papa yi e ma wo kodi Burkina eye hahama adwuma ya sa ko Benin ni nya hahama yi ya wonim se Benin ni Burkina de ba na bibidro pa de a wo nso so mbom ho modern nti ene ye nya Dr. Mohammed Isa Babiu ne se de share no nkom to se obeba ba ye kramoni kese no nokore wa ba be dane deputy chief imam wo Esunafo South District Central Mosque nim ono na ye deputy chief imam wo ho no nti e ahefo se de bi kan ye no ye nkoma na kwaba na ye hye ye nkomo twetwe no ase Dr. mo kwaba ya aja pani kese na umpomte sai nyame adom me hoye pa sabe se da yishia se ya o se di asidama twedi ampon nyankropon ni tumi na adom ni moburo hu no de hu no ye nye nipa nyina na anya ni sei ya hwefo besa fa agonya sun e de atia mu nyina me ho den lord ifra ba ma fie ibehia mu na wotwe ne ya sa bihia mu a beka sa alhamdulillah asidanka twedi ampon nyankopon ba po mo ye me ho den ede nyamia se wa po mu ye
doctor ye be share nkomo twetwe na se na mum no ya na ase bi twema so kakra san hye na watwe mu me ba nan ba wo honom e be srawo na me ba ya me hwe wo honom a wonom a wo mo gentete fa anhahama no obi empenifo wo mo ne afi wo secret ni say yo secret ni nyina ne se sabe onim se obi a nyam be chawo adoma chede no na se wa omutini hu sampa kura adoma chede no obi a tumdi kai na eba na so na me penifo mi ni omutra nyina no sofo ago ni din achimoda no 90 plus me penifo mtiti ni nyina bokina penia me ne try no 80 plus no mu nyina ye penifo unse ebere biara penifo kura de a omuhweso yi chema ofrawa ana oba aduye mu a ye wo age bi kura wo ha ye wa drodu a ye fine de bai emma ana sabe mini age me nyini bebre enti bibia mpese ya penifo eben na sabe o foma de bai o matram sa penifo abi hu mu nyina no ye bibia ntra nimdia nyame dia ma me no enti no obetu wo mu ho ebi mu ya asofo ebi mu ya elderfo ebi mu ya de bai enkrimufo ni nyina ne se o ton ade na ya de papa obi atudi wa chie de bai etobi ntia wa mu ara no ye hwa di bi so ha se nansen so no obehwa ye nim se de mpanifo ji ahahan sua wo wonchen no na me ba ye na ye ba ko ambisan ehwe ye ne se obia obeba wa na so obia obia frewa wo se malam isa nansen so ye se batakali adoso me hu kremu papa na o malam isa no we dia come ni chitu send the city wo ye omo mo tena TV so a na wo mo command this kai bi na wo de ne ti sen yo me da se opani kasa edi malama eno ye kasa ba kasa ni fi arab for kasa ai kan muallim oba ye muallima ya kasa muallima o chiri ni o kasa no kasa ni deputy imam azunafo south central mosque ku na me deputy chief imam ho ai esan se di bra ga me dia ba me no me ni so nyina na me chira de ti obi a o islam ni ndie Quran mu nimdie hadith mu nimdie books ahodo na wo de ma wo somfo no o qualify say flow say dey malam timi di malam no wo ho enam dibre kuta me eni se na me sa kire ade kane no enye sabio omom titi TV so yi nkonya anase sikadro be yesi dabi me de mente sa bi idi malam no kura so sam qualify say obi betra TV so say be Easter obi o yes an ma ni kwa say de malam be ne efre no ko arabic kasa no obi a wasua islam ni ndia o kire alif ba ta sa Quran mu e kire amanfo na edi muallim ne yere e qualify ye kasa muallima ni ndini ana o kire ni sa na e ho asentiti okay ye hwe wi ansa ne aba haban no so yini se akane no na obi ho dodo no ana obi ho mfa no a ya de se na obi a we ye bibidru e na ye de ne kone na so nene kan ye ma ko ye se ase bibidru no aba fo mo di entia bibidru me fa no se sa na bi mu no na e ma fo mo sa na emom no o de compare kan ne dia aba fo kire se ne dodo na ye duru na so dodo na so ka se o mu nya ya sa unim se enkane no ye ka se bibidru a bibidru no sabio obi a o kwagentete e wo suapon se uko education University of Cape Coast and Winneba oba e dey awo be kira de nti wo fa kwa onya agete ne de be free obi asabi o kira de bia nye training college na yesuapon anabeboa sana adepam ni so o bia onya ne tete e free nti adro bia wo fa kwa ne tete so de be free Ghana ha de ye ya bibiri mu de ke ye nuru pa ye abibiduru no tete fo na abomofo a no kokwa ye mo ni munua ana sabi akuafo ana sabi akonfo ni bi mo kom jinni ni mo tie ni suma bi mo a ebi wura wo mu a e kire habama enti kwa na mpanifo fa so ye habama no ene dodo na e ma nimdie no ene kane de no abrabodi a ede be abamu adenti na me kasa enkane tie kasa ye yo adura broni fle bibi preservative ye preserve aduro na siwo for ebia emre bibiri no nemre mu ombe wa de bi omudi begum obuso obi oye aduro bia no be kan kra se na be ye bi siwa ene ache ade bia so a enye natural herbs anase eye ade fufuru bi mo no egu aduro ma bia no ma emfie bi manim no ene abenya de be esunso so no kan no ye no adura ahomachem
ahomachire bi ma etwa asase nhwam hwentia form visa ye wo se de preserve aduro no na kese ni nyina ye natural form a wono ma unya nsusuanso de ben boni bia enti wo hwe enkane de no ene na de na asunsun ye wo mu kakra na emu no enimu pi enefo ni bi fa ni die so abefo ni die ana suatra ene ma bi wo ba na ama ya po tetede no ene wo pa dru kan ba de atua ebe ye den ebi o me ni cream no so bi bia frafra enti wo tua enti se kan no ya ye adru no natural ni abonu kurukuru ade se akurubuo na de nkutonko ayebe afam atua ene de ayi cream ase so so yebe ewu wasen kan obi yare ya ene ko abrewa kokrawa ode adru no wasa plant no nko awo wa yam no nko a bia nti ade bi na dem na ode awasa en flower bibia enti adru ni ye enti no de ben aduma onse moto adru bi da obeto obi adru go so the fan ho a shipa de se wrong go mo idea bi se nka Ghana ni de adru bi because e adru ni ye aduma o so be hihwa wi na straight na pin na won da so ye be na ga se eni aduma so na obi wo ha se be anu akwa de se quick action no papa ba ebe komikum na de nti pa wo sra adru no nsa ye be enka nti na no ye kwan no ene nkare for na ebia enefo no so ye ne sa se ne be ya enipa dom nyina yia duru na o le nyama frasa na atimi aso enipa dom de be eso nti na me no ma duru bi eni abonje o amma mi fi am ye dura on san kan duru ya ne bi mu nti ase obi o so wa kra obi o ko bani ene bokena bi ko matena oda o pe edura o mutete de na wo dise wo ko fi a ye yes eduru no na wo sa ye be akeka on se Ghana ampo nkan no ye ka se we if you who ma obi na award ra on fa wa wo problem en ko konsa ko fi da award no sa be de ebeka ye wo no great mi de mani pa mo bi won tafo me amadam fo di machi nya mi tumi mi ma na drama na wo wa nyem ne yire en cha ba won ta because ba ko yi mo se en ta na da ne enti ye wa drop a se ni pa wo ma nko a o so wo be ma ti ma ne esa e ma edane e ma wo nya be ma ye be e wo enro sa wo na wo nya sa natural no gise wa hia ye mu bi se ya on sentiment captain no ene kan no lord so ye wu takra se no wo kan ene doctor ye mu ha na cheche ha ma no ni ba na de ba we ye frero tismasa ya ye de abahada ba so kan 1 2 3 4 5 6 7 eni pa kra de bia 7 onim se lord ha ba mai ye de base ya banchi ha ban yo bofra ba yo de be nyina ya ye ta fa fie de ye wo fie na ba ma yo kwayi mu ha ba ma o kwayi mu a otwe ayu apese adowa mu no wansani mu no hospital bi ansi go mo den da mo an tiapo ana nyankopon so se wa bo ahaba ma di aba wo di aba ni se enye ye duane a ibedi eni pa se no nyame ka no Bible Genesis chapter 29 verse 1 ekono enti sa nim die na nyame aka kire wo Bible no obi a ohwe haba ma timi kuta so yi no nyiri che ti ama haba na so no etimi bua ni pa so mu etimi bua ni pa ho na mu ti sa di vitamin mi juma die ma ne be ka mo timi de ye abemudro sa di vitamin ye Felicity Masa tismasa fi na haba ko pem ni hini pia ye dro a very powerful plant angora foli bi be ka no kro mo timi pia ni fie sei ye wa di o mo de ka ho so bi suma agara da akra na pia na ye be na je sa di akro ya isa oba na pampa mu entua ntema utimi wo na bena ni bi na wa yam wo de wa fa bi antum ka fa so na pampa mu ye de be etua eye dua ma ni je ho papa because the juma dia edi no we ene plekese ene ahomate am ni odi abale ododo a obefa se ye ka se ye de dura hwe afuom udi kunsu number of days bi na abama na di wonsu no wo de pete ya drone nyina be de be betro e bia na wuni ani a betumi ahu se drone ye de be ehwe ho ba obi aka ye de be achiro e ofi a wo de pete wa ba on se adrio no ye di bibi na ka bibi na bibi aka bibi na ko ye bibi na ko yi enti sa na tiwe sismasa no abane de doso le we magaka mo ase mo na me mfa me kire mo on se esopa ma ha mi wa ontodi ne mo no de dodo na de be ka ni se owidi fo de be kete one say but owidi fo kete ne din ne ba sa enam se obi kodi awu kwayi ena odi we o se so e bi so chen sei na o de se o ye de be eta so nti bo mo fo bi ko mu na mo ko hu ye no ani de tu di se sa de bia we ye de be owidi fo kete ni bia no ni na haba ni bi de eya duma papa na sa bia we no
California bi so friend kukudunkum enti e wodi bebre tribe dia would send your friend your bay ahabama enti na ye duwe so ababi lord ahabano ye different aba we bia and we are efisi wa say na ya ayi enyenda wo fie mu mo ni wagashi so mo ye wagashi a no na ntwinu fo no mo de ye frasa de no ma chene kama enti obi a oyesi dem ni say hausa ni other tribe no onya wagashi na onya nam bia bi say bia we ye wo kwa fa so ego bugu ne party bi kwasi ada ona papa wo kasa obi a ho say obu a ni nua ba ye nan bi ne kama na ye nua nu wodi good adiem say wo hye no moto tuntuma entam wo nyina obi o ye ba ifo bi a na wodi mentase okay say bia we say wo party bi e kan ye ma bi ho esa yi nipa a wo hawa eye etwere so ye de bay if eya ade bebre say maka kire wo say edua timi boa nipa both spiritual and physical ahaban plant edua bia wo ne kwan a say do bi ne be ka ho a ebetimi apoa nipa wo no namu ya samu ana honhom ya lesa no so wo de be ka ho a na enya nnua ne nyina na nya haban ne nyina obi a wo de we na be oyo ebia wo nim ntira ye kire wo na hu a wo say bidia ya ye ka ne shi ye ka sa wo gachi any affair in Motono. Yeah. Was there career come on to aka Simbia? And there was my black powder about that. So I am motor. I did washing Bitia, I am motor. Over the Busapanibia. I drew our born Kukua and our body tia. I Timothy. Pompa Brunia is over Kayan and I feel Dufa. I need Dufa. And Tim Penfobu, we must say the motor, the idea was a Dufa. It's ocean to my motor. Obono, yeah, we beat me CB at any time the evidence at the bay. Dufa enti come to sema mu say e bosom asem we nso ye guakuru no e dia ba bebre guakuru we no we akosu ampo guakuru nonum na eme ye won habama bi ho ka se gbogbo ni nyina din a obi a we baifu bi a wo hwa bia wo suru sa haba wo so ni na kwan ya baifu bi tu a ba ya keka bo mutu we ka ho bi we ye fe no guakuru eti adodo na de be hunu no akeka bom no de agu ho no aye ni nyanko ma de watwa sa na ba gana de be na tu koso enti bayi onzuro bosumo betime de boso no kra sa pam ani tiawo enti ye wo bayi a wo do be miensa wo fi de bia me kire mo doctor haban do so ni mo ga o kan bi se ade se haban etimi ye humu nuoma ye de na haban etimi ye humu nuoma etimi ye kire se ye wo how ni bi wa ba ni pa bia so a ya na wo fapima ifiri hwe se de nyame bo nipa no obi a wo ye chin ni fo bebre no asam to a ana se wiase ye ni wiase chin ye bebre because per si bibi wo ho bibi ni wa ke da ye de be ya ntupunu mu ento wo so a da se yi kwan anka wo da ya o se kwa ni ye de be etene what you say wiase mama ni huna nipa ni mu bi ngu no twe di anto nyankopon bo nipa no sabe ono atuni ya de to nipa so okay ama me ye so be ema ana aduane emfrema ensuo a ye no nom ko yi nipa dua so timi dane de be ya de udi agura nipa bon ni nso betimi aka wato ho I'm telling you nipa say ye bayi o ye o ye bi o enti no ne how be ko ba say nipa china o da hospital empo doctor bi o ba wa sua de ko timi hwe nipa we dey share the money ne fa ba bi aka be mo am doctors ni because a china man for da because we who test bi a ye nyai enti ya de bi timi ko ba nipa dua mu a ya na akoye de be mu asem ene ye woni haba ama chem ama chire na ama tuntum odi abasi ma sankra na bia confirmatory ko bia wona kwan ebere ne da ne so de yo no e na so wodiam na menko bia matrofo ne ntwum na yensa amna metro enkomo so ebusua obetimi afre na wadwane e ana yade bi achite wo se ye wo odehie bia ana obi kura di nkomo bia cho se yade amepa cho doctor na atuna se no o se efi utimi bi su na ase de pa cho eni ni ho nkomo ti frɛ numbers ni good TV set no but sen so se wo fra na wadu wo TV set no na wo so wo busa bibia so busa doctor ofia bia doctor en so nkomo so yo what the lord na ya me kan se nti atisa ye won habama ye keka bom on se David ya ka so on fa ejura oni ma ha ba fe ejura me da ba fi ha ba eni obi ho de be emusuo enti wo ba bible mu ne Quran mu nyina ko sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi ya de bia ni wo anya me de ba asase so on fa na ya le sai ne be anka ti ya de bia wo ne kwan a e fa so ba ipadua mu enti akwanhefo no kora no mu yisu na ba ma
am say konsheni bia prophet bia no ade a na otimi de guta na ye nade na ye poma bia so le bia sa bia na to de motimi de command sisire ya temu ni ade e wo sabe kwa ye bretu mu agye omo enyan firi sa mo ne de mai ensem enti edua de tumi wo mo bi ga de dua tumi ni mu a sabe ne nipa no o ya ye de bai kontomponi o mo bia bi da ha bia bi da bia we ni din pa ni friend on ye free bi tane omo de tutu omo do bia no gbo yi na sa na omo de tane ne susu na she tane we ye chere tane ke ye friend say ansuru ja say e ja shia biduwa e tinya na e tinya no okay don't trust e ja shia biduwa enti we no ye friend ansuru ja say bia we say ye ni ma bebre ba fa na ha ba ma de ba se na mi chi na ma fo ni o ko se enso ginam ele se chere tene e hye ana fezu nya we na utwa mu se won se ya beta cha ma fo ha ba ma mo kwa yi mu ye utwa na wo se ba ye ko ni yo ko se afrefo ni jan so ana hello good evening when you nya so doctor let's one yes it is the mental issue say good evening hello good evening Mr. Ofra ye to nkenti ya na wakasa ma ye doctor ento atene enti we say no say okonya bi na okotu say na wo sure no hello doctor hello good evening good evening good evening me you din be ya we free doctor ni udin be ya we free okay udin be ya we free ama who say doctor wo kuma wo church no we ma me ko doctor eti o okay doctor eti o kasa na wo kasa fere ko na mo ma so we wo kuma si odium eti doctor number ni 0249 no e ba to fa opon djuma dia na wa frɛ no why hello good evening sorry djuma dia so frɛ no why okay hello good evening good evening me your din be very free Brother me kamale ba to insist hello sisi dia fa doctor number na ye point na ba frɛ no ye fa last call na ye me fi ni aba din be very free and I don't remember no 0249 no you point after na on why hello okay you probably chat good evening Dr. Penio papa ja mi siaram de tuana mi hu ya mi sha papa mi kana da na area cha ja mi aduma okay you fa for ni si na mo we TV set ni so doctor number no na wo so no me pa cho fa ye pon dwumadi ya ye sori ano na me pa cho wa frɛ no na ne di komo bia why doctor ye ko yo ye na di ja ya ye di ja hwefo an say sebe obi a wonim tu no to ye ni gina de bentre no ya ka ya de a nyam na me be kire wo say wo ya de wi ya bra obi a ya wo ma to comfort na so ma mi di isana ma be imama kubi muzama disco Christo church akokra ko so na no ma ko bakina ma ko beni me ka ha ba hu ndi a ya de bi afiri wutiri me bepe mo na so na me ka se bi gono syphilis nipa bi mutimi nya gono wi asma lord bi bebre bi wa na akwa hu masem obi obeda be so be bi na bi ne ye be da sa won na mu ko nya nam ya de a bebre o be no madro sa ba ka se no na won na emwa enti ya de wo si gwani o ka sa pampa wo yo bi be friend glaucoma o mo si na adro no o mo boa is a well try na mo amma oni se ma je any award yeah Simba Africa Business Excellence Award best herbal eye care of the year. I'm on the 2019. And I need here. We were doing a who ni patrim.
say the person why you do the trimushino was in the trimu problem pana when you find the flat here na me tumi ni wish ya nya de wani ni bra oh antem so obi say say the be ma na ye kete say natural and akwa be so na yes abrani ma uduru akra kete fon a e wona aduru ma ye kese a o be ma wi na ye kete ntimi nya kese ye the be ma ba da bijo ntimi so ni nyina ye wonro bi a ye de aponche be ma amoku a be ma ye keka bom ehinu no e de ma wo ye lats me do nya me say o be ma ne hyehin kura e be pija akoshe hin kura na mitumi be sa ye be abankom de onya wo me say ade be fera ni Daniel e ma oba ntimi nya wo fabric ana se bi usi akwan e no de doctors be bria ho ntan hu ma no oni be ma ne da bo se nsuo no e ba ma ti ya de ka be diabetes ni stroke pressure for adaje be boye ni nyina ne se number ne kira kwa ni audio okay number ni twagu o service screen no ase ana nche ho wo de audio e wo Kumasi ubedru Kumasi ya obusa ni audio taxi station udru audio taxi station say Kim kase Muhis kamene wa me de Muhis ne best store number MUHIS unyaka say Muhis audio taxi station awa be what ready how there both spiritual physical this is one fine the bay and Lord them do eja omwan okay I for said you would say no Dr. Mohammed Isa be na ate den kan o say ya de ne bi free utrimi e be kan na nso ade be pa chaw fatu anamo ne fa bra mu hise ba center ya na enhwe de be pa chaw wakoto mu ansa na so obi abu nti be ka say o mu nyina ye pe da bi ye si ye konsuo mu akose nso ya na etietia de aye finim ni akokroji ni makwa bi Judy Anne say obefa number na etwaku e wo screen ani no atwedwa na wo hwe na de binti wo ani ade kakra number no say you can say ani ade de atwe 0249616937 0249616937 eno any Dr. Mohammed Isa abebi number Kumasi ano my Ghana ha nyina odio taxi station no a wo say wo de wo kọ Muhis na wafre no me pacho obekọ mo se no so se dwumedi we ba wa kwam na wotwe bia na se eda okuada bia abrabo no so mpe mu pepepe na no motwe ya sori na me aduma adase ne ye besen hia e wo fidie mu nemu hye no so se wantimi ahwe ni nyina ko YouTube wo de bo time with Muhis Heba ubenya na me pacho so wa hwede doctor e kire ya na ha ama na o kire no me ametire dwumedi mu di cha me din Lord nyame aduma adase ne ye besen hia